page 454 et 455 ka tafsir al-Qur'an de sura 38. Allah dali isbir munyo ala ma yaquluna e dow ko ɓe wolude kon. wadhkur andita abidana fi oɗo jiyaɗo men Dawuda annabi Dawuda dal aydi jomiraɗo cembe jomiraɗo tiiɗal. innahu kanko Dawuda awwabun ko hewɗo tubugo rutto. inna menen sakharnal jibala men ɗelti pelle ɗe ma'ahu wondude e makko yusabbihina hiɗe subbo hino bil ashiki kide wal ishraq e bimbi wa tayra e colli ɗin kadi mahshuratan ɗin kadi ko ɗi muɓutuɗi wondude e makko kullun ɗiɗo fo lahu wonande mo kanko Allah awwabun ko ɗi tubay ɗi rutto. wa shaddadna men tiɗini mulkahu laamu makko ngo wataynahu al hikma min okkimo ko wiyete kon hikma wa fasl al khitabi e laɓugol ɗengal. wa halata ka tawsi arima naba'ul khasmi khabaru fi be do wenjidirbe bi ma'ana yeddondirbe edi tasawwaru tumande be suppitino al mihrab ka mihrab idkhalu tumande be natuno ala Dawuda e hore annabi Dawuda fa fazi'a minhum o denjibe qalu be wila takhafota hul khasmani ko habube dido baha be wi ba'duna yoga e amen ala ba'din e do yoga fahkum nyawo baynana kunna men bil haqqi sabu gonga wala tushtut hara o nyaaki wahdina fewna men ila sawa isirati faade lawol fotondirgol ngol. in hada andu odo akhi ko musiddo an lahu himo mari 99 naaja be capande jeenay e jeenay waliya naajatun wahida min mido mari mbewa wota. faqala wi akfilni ha jeynam ba mbewa ma wa azani eneli fulila fil khitab ender yewtere nden ha o jattilandam mingel. qala wi laqad zalamaka gomdi o toñima bi su'ali sabu landagol na'jatika dammil ma bajjingil ila ni'ajihi faade dammi makko din. wa inna kathiran andu ko dudi min al khulata'i imorde jillindirobe jawle la yabghi hino be wa ba'dhum yoga mabbe ala ba'din edo yoga illa alladhina sona ben amanu gomdimbe wa amilu salihati be golli golleli moƴƴi wa qalilum mahum kono fandi wombe ben mana fandi ben. wa zanna Dawudu tigi tigi annabi Dawuda ndari nanu ndari nyamo yi ali be tay muti enele Dawuda felliti annama fatannahu wonde enele men jarribike mo fastaghfara utubi urutti rabbahu kajomi makko wa kharra usuyi raki'an ko waddu ruku wa anaba utubi urutti فغفرنا له من يافي مذلك يدندون وإن له أنه نودن ما عندنا كامن قال زلفا والله بطل مولا نانغال وحسن مآب إمجد رتورد على دال يا داود إنا من جعلناك من وديم خليفة لنتي في الأرض كليدي فاحكم ياو بين الناس يكون بين بالحق سبقونغا ولا تتبعي وتاجك الهوى بليدين فيذلك سكو مجن عن سبيل الله غيب أن تقول الله والله. innal ladhina anduno beedo yadilluna beno majja an sabilillah e bantugol lawol Allah ngol lahum hino wodani be adabul letta shadidun tidude bima nasu sabu non ko be yejjiti kon yawmal hisab nyalande hasbore wayliten. wama khalaqna as-samaa min tagirali kam wal arda ilayni wama baynahuma kon hakkunde majji batilan mere dhalika ko dum don non zannul ladina won sikke ben kafaru yeddube fa waylun bone wodani lil ladina wonande ben kafaru yeddube minan nari morde yitande. am naj'alul ladina kamen waday ben amanu gomdimbe wa amilu salati be golli golleli moƴƴi kal mufsidina wono bonnobe ben fil ardi kaleydi o am naj'alul muttaqina kamen waday hulobe Allah ben kal fujjari wono bombe ben wono bandibe ben o kitabun de defter anzalnahu min jippininde ilayka faade kama mubarakun konde wadande barki liyadabbaru fiyo be tasko ayati ayaje mayreum waliyatadakkara fiyo wajito ulul albab jomirabe haqqille ben. wa wahabina li Dawuda min okki Dawuda Sulaiman o do jiyaado wietedo Sulaimana e ni'mal abidu on o moƴƴi jiyaado innahu kanko Sulaiman awwabun ko hewdo tubugo rutto. ide urida andite tumande webitano alayhi do makko bil ashiyi hella kike da swafinatu dido pucci saffinadi aljiyadu pucci aswafinatu saffinadi aljiyadu pucci habaydi fi sabilillahi. faqala wi inni min ahabbtu jakami subike hubbal khairi yidugol moƴƴereji an dhikri rabbi mi acci don ga yantagol inde jomi ande hatta tawarat ha kange nange nge wirnike bil hijabi ka hedode do nge mutoyi ruddu ha ruttedi Allah yeyi an
fatafiga onatani masahan ko ɗum woni himo maskadi himo mawladi bisuqi ka belenji wal anaqi e ka daade ma ɗum fatafiga onatani masahan himo soppadi bisuqi ka belenji wal anaqi e ka daade ɗum ɗo fof mo ɗum no wari ka tafsir wala gadu fatanna sulaymana gomɗi men jarribi ke annabi sulayman wa alqayna men bogi ala kursiyihi e hoore jullere makko nden jasadan ko mari ɓandu thumma anaba refti o tuubi rutti qala ma ki rabbi jomi ighfir li ya falan wa hab li okala mulkan la yanbaghi ngo hanana li ahadin hay e goto min ba'di bawam innaka an alla antal wahhab kawoni moƴƴo okkowo fasakharna lahu min deltani mu arriha hindun tajri hindu doga bi amrihi e yamirore makko ruha an no newri haythu asaba noko kala ka o faala yondu hebimo bi maana noko kala ka o faala yondu nabmo wa shayatin shaytanuji din kulla banna'in ko kala ngil mahaygil wa ghawasin e mutayngil ka bahar yaltinana mo jawle wa akharina e goddi gono to muqarranina hidi jolka fil asfadi e jolokoje hada alla dali dum do sulaymana ata'una ko dokke amenni famnun moƴƴo bimana okkitir moƴƴuda yimɓe ɓen aw amsik ma siɗa faala jogito be gayri hisabin e nede dokkala men ngal koko alda e hasbore a hasboytake wa inna lahu ande hino wodani mo kanko sulaymana indana ka amen ngal zulfa wallahi ɓattal wa husna ma'abin e moƴƴuɗo ruttorde si ɗum feƴƴi wadkur janto andi ta abidana jeyaɗa me on ayyub ide nada tumande o nodduno rabbahu jomi makko ɓawo nawnare nden o wi anni min masaniya meminilan ash-shaytanu shaytanu bi nusbin tampere wa adabin e lette Allah dali urkutu awa ndiɓɓu birijilika koyngal maɗa ngal ndiyam pullitoto o ndiɓɓi pulliti canɗi ɗiɗi Allah dali hada ngol ɗo mughtasalun ko lotetengol e mum baridun ɓuɓugol jop wa sharabun e ngol ɗo kadi ko yaretengol bi mana ngol ɗa ko lotora nyawungu ngun ka ɓaawo sella nguɗa ngolɗa ko yara nyawontirgu ngun hella ka nder ɓandu ɗum ɗon kadi sella hara qissa buyi sababu nuzul buyi hino e nder o ɗo darsu men ka pas aranowo ka pas ɗimmowo kono noon ɓa ɗo wiɗen ko fi menen ekkitotoɓen ɗo yanyugol e waɗugol tafsir e sababu nuzul ala ɗum yiltitoto ka tafsir alqur'ana arano ma ɗum noddon ka numéro téléphone 657 60 53